KSU Barato Unit hapo ia khmat u Presiden u Boxton rengkat u General Secretary ke KSU West Jaintia Hills District Unit u Leningrad Teriang wagi dekat ke Barato Unit hadin u ot gipai iwa chong chnong de la jnge ge veterinary dispensary wa em chnong Barato ha ini ila de chem wa wan tista ke wa kre wa de chem wa gani ge yung tok wa khang kedap yaka klem wan ge wa kre wagi quarter sa ale man ge jet wa pai klem wa pai yaki kamjo le mbiang ge de wa de chin wa de man go kam go phlo ma si Hakani kesengi kesain jalai pet galak yagi Hindustan Petroleum Liquid Gas Center ku chnong Barato bercem wakani ke thau man go krek kam tukat ni benai wede ega klem de krek kam de bun teligi snem ini de wan ra ga pet ba wa hap chim kum kas ki nag wi de wan gichnong na do na liang wa chajwai hei to wa ini kesain de maham jor ga yagi ni gichnat wa krek kam ki kat kam to uman ki khanang wa wan ra man to yig wa chong chnong wa ga thain ro ko wi I kam KSU Barato Unit ne dewan ini center yang ga HP Gas ga Hydro ga Hindustan Petroleum Corporation Limited Gas ga wadabu center ini Barato ne dewan ga sengi hadin wadiyo komplaini na ginong chong kat tukat ni wa cibun ga jingthut yang ga jingrakam yang ga ni ga gas yang ga HP Gas ini di ina yang i demu dewan ni daga bormedong i andre de chamile yang jingdunai di komplek kam yang ki wat ga compound le deman klo deman kejam de civil le di nong di tiar gitar le mem de bu ini di ina yang ga KSU Barato Unit senya wo pendrem jur yang ni ga komplek kam yang ni ga HP Gas hawa kat tugan ni benai tersang le bahaya ga senong ga thau yu wa yo jingmentoi yang gini ki di area GWM pot chnong pot thayungi sini gini gi marjan chnong marjan thayungi ini andre gagaman kan ni wa chibun gi jingthut wa wat gi tu gi wada sedang pen kam gi kas le kan ni dah hab gi lai thu kas du citai terliang cha jwai kam ter ini yang KSU i banjuri wa gini nong lai yang gini ga SP kas he ni wo rekam gi kal lam ye gi Prakam yu khang sendang gika yu neliang gesen le yu perkhat idewi tewan di neliang yang gesen wa cirup lang wa lang begini gi ratkhat akan gupor sinyal yu bo gejing kentu ko wa ga kletam yu tre yang gani ga HP Gas Barato Center wa u sabhau le yu kam nang wa ile neliang ga yang gesen yu sao tho betul Dalam terjawab tin ni perwan inspeksi hadir kecing unik paiba kalau kecing kalau begini sentar yang ni HP Gas wadah tu sistem wasnya kan pada buat uri sentar ini kerja kamu tu ada benar ni hari ni kita biar berkiu na kita nak biar ini ke compound dah ini ke jung ini dah macam program dari yang ini ke company dah dari authority ko aku agak pisah yang paiba ada pubam ada pula lagi lagi kumkas ugi kumkas kamwa artedong tangwa te gidu cita dong don hi tangwa pisah ko tam ong gidang pendong tam mendang pendong ki da pam ga jadi yang igeseng iki tre go pat ini sentar ini te I mahami phi wala da umji phi upan pat ini kam apo ni chnong dam ye phi wan pan pat ya klam ko sen wala wa kadar bat chnong ki ni ye daw Upun wir pika ni sentara ini, upun dok pika, sejak pai ba ulah cokas, sedok serliang dan sejuai, te irkam te ini yang igeseng, igani, cah di upun kereta lain, lem sahaja ye HQV company go ye upun lai, kerana wagi pai yang song sini, yo suki kamu TV keluti go jengai, so saja ulah cokas, edut te ini yang igeseng, imaham jori, igani ga company, walau dah ye go kerekam, ini yang igeseng, dah perkat itu go keluti.